ذيوث الرحبة بودليسن ثلاثة والسنة دهقات غيوان بوجيما سلمعونا تذوك لي وين ذي خامن تزريهين ناغ لي ميزون ديديسيون. الرحبة ياكي ذي تزريك تينس ثيس سنات من بعد ثيني ديلان دوك سكواسن 2013 تبدا اس الخميس 23 ابريل سيو التونيس عند ثوغال تجميلت يتمياروت اسيا جبار ادفلاس يعفو ربي. ثيمزي كنت اكد القديشات النظام ميسوراق نرحبا ياكيني تجمعيث مرة ثم كرضيت تغيونت نبوجيما ذا كان عند ديار زانوس الوي تغيونت ما اسماعيل بوخروب اذا استقسى غفل قديشاكي. لما نكماسا نمشطح انت سيمور ميزكو ساكين درزن غورنا des écrivains de romans de Mohamed Saadi, Amin Zaoui, Ma'amar Farah, Douya, même des conférences débats autour du livre de l'ISMS Boujima, espace du livre et du savoir. Donc Samara nous dit مثلا كثيرة زي ما قلنا ساعة قريب 9000 ouvrages. 9000 ouvrages كي شرينا وثند نكوني شرا فكاثند لا ديريكسيون لا كولتور تزوزو ميل كثرة زعما قلنا 4500 قد ليسن تشجعتني لاسوسياسيون ليفر اون في دارج لا ريميرسي بيان اساتيت اسيا ياسين كي دو لا ريجيون تقدش لي ديجون دونك تشجع تكتافين نكون تخلص كامل الدروات دو دوان ثورة تكتافيني تصل جبدنت اما لي زيتيديون اما لي ليسيان لا بيبليوتيك نوجمع تفونكسيوني 7 جور سور 7 فتحت اسكواس المصايقي كثيرا نصاوب 1250 لي زاديرون اون جينيرال خدمنا ديس ما تبغيض اون سال دو ليكتور اون جينيرال ايغا تبريبارينا ديك ورش لي زيكزامان نسن اون جروب دون لو سيلونس اي دون لوردر زراي دينا نبد الفايده سياس ايمي لي زيكزامان سكوسي عدان او نيفو دو لا كومون بوجيما نسا 8 لي زيكول بريمير بنت 100% لا سيزيام نسا 3 لي سو ام بنت 98% لو بو ام نسا ان ليسي بنت 88% دو ريوسيت او باك. أكن ديار زان أروم كان ديغني وسلوي بقراوة غرفن الولاية نغلابي وين مسحوسين هارون أسيدنس زول في اللون أسيقار زيغ دربو جيما ريغ الأعراض حسن مطرف أكد المير مبوجيما إسماعيل ريغ الأعراض نسن أوتون كو بريزيدون دا بيوي إي أوتون كيكريفان دونك ذا ميهارو ميم طون ذا سلوي تبوض ديد لي سنين كنا خاطر بوغد إذا سنينو أما ذونا نترومي فاتي صافي تاسي مسيو بونس أما ذونا نتمازيغ عليها مكسا ثورة مين نخدم ثولية ونصيف نسينا ذاكينا نتفشطحني تمكان تيغف كان نخدم الفاس وبودو لي سيتويان تسمو قرضة تاع تصيدي وسنة السكار ذاكي وسن دعنا نسيني ظن لا دعني كرا دعني ميورين وياض ايدي وسن دعني نسنيث كرا غاتني سينا الساكي دونك تيملي لي الهان دعني كون انكوراج طونك بريزون دابي وي ذي كرا تدار تمود نتعاون خدم ثيم غريوين موفرنوس اما لو بيجو اما بوين نظن ذاكي سي اون انيسياتيف يلهان كل سكواس خدم ذاكي لو صالون دو ليفر Donc, en tant que président d'APWI, l'instance n'a participé et aide. Donc, c'est avec honneur et plaisir qu'on va apporter notre soutien à cette initiative. Et ma présence, prouve bien, je porte un intérêt particulier à ce genre d'activité. Merci. Merci. دونك الساكين دار حبا تيسنة بودليس ذاكيني بوجيما أم كي تسواليض الرحبة ياكيني الرحبة يديلانو قبل ما تحضر السيد الرحبة ياكين بارابور الرحبة يديلان ثم زوارو ثني ثن الزاد سي نورمال على خاطر كنقارن سي on est en train de mettre les petits pots dans les grands pots et c'est ça le principe des festivals كل سكواس هذه نرني شوية
دايني تتولد أثنسى شحال لي زيديتور شحال لي زوتور يدوسان لو بروغرام يوغار وين يقلن لابزورو لما la première édition elle a eu un succès important, c'est pour ça que ça marche justement. Chaque édition elle a son importance, elle travaille l'édition qui vient après. C'est-à-dire la réputation d'un festival, d'un salon, elle se fait chaque année donc pour pouvoir espérer avoir كل أسبوع تتصاوب ينبقاون جديدين ينبقاون نظام etc. ذا شو ذا السر يصوضن الرحبة مثيكي ديري تغيوان تكاكي ثمشطوح رور على كان خلاص فرانسيس ذا شي السر يلانديز السر ولاش السر وكي قناص لو ترافاي دو بروكسيميتي ذاكي خصن دي ثمور تاكي مثلا ضيوك مدينين نسى دي فيستيفال سورتو اوفيسيال etc. On a toujours, ça tourne toujours dans les mêmes lieux, etc. Mais ça ne touche pas le pays profond. Nous connaissons, depuis quelques années, on a compris qu'il faut aller vers le public. Et le public, il se trouve donc on fait le travail de proximité. Et on a découvert qu'on a un public merveilleux parce qu'il est naturel, il a soif de culture. Et on est en train de le prouver depuis des années. À la première édition, on a eu un public fou. L'édition est je suis très sûr qu'on va récidiver, qu'on va avoir beaucoup de monde. Et puis les auteurs, la preuve, parce qu'ils étaient contents. Et Inch'Allah, ils seront très contents. Il n'y a pas de serre, c'est le travail de proximité. Il faut qu'on le fasse et on est en train de le faire. ماشي يشوفها شويه اين تنفس كان يتخدم ماكني راكونتا. Oui, c'est fait un peu dans le même esprit, c'est-à-dire la choua qui s'est centré sur le livre, il y a plusieurs activités. Qui s'est centré sur le livre, donc les auteurs, les éditeurs, etc. Mais c'est fait dans le même esprit, c'est-à-dire aller vers les gens de façon très simple et ça marche à tous les coups. Public, voilà, comme ils ont soif de culture, ils ont soif d'événements, etc. Donc tu n'as même pas besoin de faire des fois de la publicité. Il suffit que c'est le bouche à oreille qui fonctionne. À partir de 10 heures, et c'est merveilleux. Voilà, j'aime ces atmosphères. Voilà, merci. Atek Saha. دونك وين تسيدو كلي يخدم انا كذا كذليسن تعيش مع فرنسا تعاونن في غيوانين لي بيبليوتيك يسيلين ذاك يثمرت القبائل شحال كي تبدا تخدم الشغل كاين Azur Flawen, donc nous connaissons l'association AKBM de Tigzir, l'association Un livre une vie édition en France à Dijon, plus exactement. Donc depuis 1999, depuis 1999, nous avons fait Riwanin, في مكارن ديزاين داخل تغيوانين. Donc نسوي سنة تكثافين pour alimenter le fonds documentaire des bibliothèques, des communes et au niveau de Tigzir. Donc nous avons actuellement 32 553 livres depuis 1999. Donc nous avons fait بوجمع عند ثلاث رحبة تكثف ثساقي. Donc il y a aussi Tigzirt, Asfoun, Iflisan, Mizrana, نبض السوقر نبض الغواط نبض نقاوس نبض الإغلالي ديسان بجاية. Donc youth l'association youth Dukla et des gens les présidés par Assia Yassine, c'est une fille de la région de Tigzirt. Et moi un shikrat asatas mais atas les bénévoles atas يقد شنذي هنا مع des gens مع شنوف la commune de Chenov صانع اللوكال دينا دونك تساون تكثافين دونك تكثافين شكانا تدردقي ونكون افيك ثغيوان نخدم لي فورماليتي ادمنستراتيف لي فورماليتي دوانيير ايوا كنا نسوي تكثافيناكي البوبليك السيتويان دي كوموناكي اذا لسنا كاين تكتبينا كاين دا شو النوع قد لسنيت Et les snids d'Insaouet, donc puisque c'est une bibliothèque publique, donc il y a l'AMA en général, donc Insaouet, les jeunes, c'est des romans adultes, c'est des romans jeunes, c'est des romans pour enfants, Insaouet les contes, Insaouet pas mal de livres, la littérature, la conjugaison, la grammaire, les maths, les sciences, la philosophie. Enfin, c'est mélangé, c'est un peu partout. C'est une bibliothèque publique, donc il y a chaque catégorie. Donc c'est des livres variés pour toutes les bibliothèques.
Généralement les bibliothèques même les lecteurs des bibliothèques طلبنا beaucoup plus les annales donc قرنا باللي الا préparer les examens الا préparer كا الا préparer ça نقارناجو donc il y a beaucoup de livres qui répondent justement à leurs besoins à leurs préoccupations mais يتصل les étudiants mais يتصل les lycéens يتصل les collégiens يتصل les élèves qui fréquentent les bibliothèques هنا زعما كي دينا يثورا كاكي نسعى chaque bibliothèque il y a 1200 adhérents des bibliothèques qui fréquentent justement en longueur de l'année ces bibliothèques. مرحبا قلت كثافين ديوس انا ساقي نخمس ديجا كسكواس 2007 دونك نخمس تيزيرت en 2013 نخمس ذاك وجيما en 2015 قرا نعاود ذاك وجيما مي لو مير ذاك وجيما يسعى وانا غطاس دونك باك تسمحتها بلي لو 23 افريل يسد c'est une journée internationale du livre et des droits d'auteur consacrée par l'UNESCO. L'UNESCO émet التصيق موثون التصيق يديرولن إلى le 23 avril, notamment Shakespeare, Cervantes. Donc l'UNESCO donc elle a décidé de consacrer cette journée le 23 avril comme journée internationale du livre et des droits d'auteur. Donc زيناد كثيكثي et aucun a organisé la journée et rendre hommage à tous ces écrivains, à tous ces lecteurs, ces éditeurs qui sont là. Donc je m'attectef نكرب وين قلنا الغرس نبوثيد اما وين يقارن وين تسدي يكتبن وين تسدي يخدم ليديتور اما وين تزنوزن لو ليبرير اما لا بيبليوتيك في لا بروموسيون دو ليفر دونك جمعتني دوك لي اردا كاع راح قلت كثيرين اما الساقي ايوا كان اسنر تجميل بور تو سي écrivains là pour tous ces éditeurs qui sont là on va les soutenir donc هذا يعني l'objectif principal de cette manifestation.